ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯧꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯨ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯊꯥꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯣ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯂꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤ ꯎꯅꯥ ꯂꯤꯡ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯦꯟꯑꯦꯁꯑꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯔꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯄꯥꯎꯃꯩ ꯃꯥꯎ ꯃꯔꯥꯝ ꯖꯦꯃꯩ ꯂꯦꯡꯃꯩ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯟꯑꯦꯁꯑꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯃꯥꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯨ ꯑꯦꯟꯑꯦꯁꯑꯦꯟꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯅꯦꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊꯥꯗꯧꯗꯣ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯛ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯅ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯂꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅꯦꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯗꯤ ꯀꯕꯨꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯑꯦꯁꯑꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯥꯏꯔꯣꯡꯗꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ 34 ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯀ 39 ꯂꯩꯔꯤꯕ 40 ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯄꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ 1958ꯀꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ 1,994 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯅꯩꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ then ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ UAP ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯦꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯩꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭रे ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ over 30 peoples of Kuki Naga communities held hostage by various groups kanano identify tawdeba home minister na hai kandasu adudi sina tawni sin tawni kari da haibu ngamdadi intelligence thoinki fail oilibra government ki function kari tawdribno then adwai da Kuki oigera Naga oigera Maitai Pangal oigera Nepali oigera leriba tribe clan khudimaki leriba por khudimak to identify taro puthopio haibne koina haina madugi potu de koina khangin tra khangde teba ozai nga saidu da koina ngangai bu pot mayam jira sagi potu da aina tholagadi aina kuki ngangani na aina tholaga ai maitai mang aina tholai maitai pangangani aina tholagadi kabui ngangani chalagadi community politics tawgadi yaroi haining ne haijining ina government na madugi taw khudi mak to issue thoi wa issue se to jage sigi topic se no mo fajana pujarake hojiki ngasi thamjari ba topic se da dum carry on to biu hadi koi hojiki topic tu yam chaw ba ngasi ne bu ju loi na roi da ba dum comment yam pining matang dum lakani aduna jage dum makhata bi yar natraga hojiki to aduna ne sigi pot mayam je lei biduna maram organ da hai tare ai khoi gi leriba tribe recognition piba census ki population gi ngasai gi nungai na administrative purpose ki business toromba colonial area matam du gi business area matam gi toromba ariba chanaba yadraba outdated oraba mayam sing do modu gi potu gi samdok jin bns adu do na on tho kan da yaroeba why daga sinner gi leriba law mayam sing se ai khoi gi lawmakers mayam ma legislators mayam sing se aduga even mp oigera mls oigera leriba mayam sing makhoi gi lobum thopo thodang makhoi constitution piriba makhoi powers function duties responsibilities singdo lawruba matam duda ekhoi sumba hostage se amov habda kadai no harakanda over 38 peoples from Kukis and Naga communities held hostage by various group and home minister harakos de haining de haibni de koina haina mi amani haide thiba wai haibi aiba asuk yamba mi se thamga ngasi krai thamge haiba potudi makhoi na lokthop ngamdrasu sigi jaga da leire
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯗꯣꯟ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯆꯥꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ 13 ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 14 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯪꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ BC ꯍꯥꯞꯄꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯅꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯀꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯗꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ 57 ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯆꯨꯡꯋꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ sociopolitical commentator ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯊꯨꯟꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯗꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯗꯦꯠꯁ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯐꯦꯂꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯆꯝꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ 13 ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 ꯀꯨꯀꯤ 13 ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯣꯠꯂꯦꯟꯗꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯖꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯖꯔꯃꯟ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯕꯔꯦꯟ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯁꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤꯇꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯇꯤꯂꯨꯀꯤꯝ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ KLA Kuki Liberation Army mai maning the kulai pai ani gale paga to poster madam thole aro question ma hange mayamna why would a pastor become the leader of an armed group and hangi ba poram su yawe so I that team na the thado in Manipur na ngasi yamna akan mamong da ngasi evening gi papers in the condemn the koi ure ko madam the says first leader kill in ambush where thado not cookie and haiba adubu but madru siba yawa amadi masi thado ni hagazu khongsai ni hagazu he was the founder leader of KLA Kuki Liberation Army ado huzik oi but founder member ni hariba ponina swaida ikoigi chatliba ngangnariba lawnariba mayamje manungda maikhum tongan uppaga dum marakta yauribra kanana toribno khurki ina lai saribasi government ama double engine government leri na akoina ngasi mayam amana ahamba da double engine government lawram ngasi double engine government gi mathakta tongan ba slogan mayam ama ngasi di lawri ba ta sengna haragadi maramdi kai no haikanda akoi ngasi tongan ba ujiki timna huji haigriba thado mp manipur na church leaders were killed in ambush were thado not cookie na 13 May gi poche amuk tawri adubu huji ikoina Fox na haib tare Fox ki president BM sana ngasi koi gi adugumba ngarang mun phang taw pangthokiba tara suba apunba similon gi kanogi mifom amakhakta magi pigor briefing amada Fox blame double engine BJP government for Manipur crisis center ga tongan me amodum ire ibago arigi amuk ikoi taseng na hagadi NSN IM na kanona haib tare makoi gi 75th anniversary of 1951 Naga plebiscite ki matang da ngasi thamgiba makoi gi wafam da ikoi gi Indian security forces colluding with Kuki narco terrorists accused Indian forces for supporting Kuki militants na ngasi amuk tholi ibago tongan manung dum tholi sigi potse ikoina hujik ikoi gi mogi framework agreement 2015 gi matang moina dum khara phongdoro ga adwai da yauri aduga waino namli da wangli da arge soro tawkiba pot mayam singi attack mayam ama ikoi gi adumba cross border armed group sing na kamaina
attack to hola even khoi gi state ki kero sing mayam mama central security forces sing da mokoi ni Indian security force ta ija adwai dani suba mayam nei na ba mayam sde khoi kokomi na su ngasi de mokoi kokomi convener YK Durian na proxy war behind the ethnic violence Manipur se kero na thon bani haiba pot ama adum yauri ba ko smain thok pane na uri popole me kai ngasi keno ama da adana sigi marak mayam se da ojik somaina hostage sing gi marai ba krai oigado no haibis da kok thadaraga natraga masida chap chaba military crackdown natraga security singi chap chaba operation sing piraga tawon bai mahut tang asi de koina ure ngasi Facebook ta heng khabar yauna ni koi gi Manipur sports ki koi university gi hai tare ko keno gi koi yam kana khana kok truki do madugi pota koi gi CM na chatlaga madu yengchan ba khongchat ama koina ui madoi da amuk koina MMT keno da MTU dura manima kana MMTU na hai tare question number raised away over National Sports University ki BC hapagi matang da ngasai gi retired IPS ama hapase sigi matang da ma si magi keno gi chana kangun gi wang mada magi hana khan gi bo makoi mioi sing du gi manung da yaw do mi ma nampu sasan da political appointment na hapagi mong da ngasi dum ire iba aduna sumba pot mayam ama sigi keno torok posina maram wara kan da ngasi de koi PM na kari gi damak ta asuk sang ba sei hum oiba pot sida sab chaba ikoi gi yamna significant oiba statement amata ngasi thok tan leiba maram kari gi no kai bisi question ama Foundation for Rural Urban Development ngasi hang iba ko aduna ikoi gi irang sing se meitai ga kuki ga tahanna ba honaramba maram di state ki abapta ngasai khulai pai ba kuki gi maikhum uppa kuki gi lalhobo sing narco terrorist sing then makoi gi elected mayam sudum yauna adum khoi gi se paulina haukip ngasi moi gi yamna makoi gi keno da aina ngasi thengna ba da ko paulina haukip ki pot am khak mana su keno to bong khak thengnai function am khak ngasi magi keno da masi gi pot sida mase moi gi matters day en to wa makha ngasi bangthokpa male masi Sujampur male ko masai de khoi gi single barrel single bore rifle male khoi gi chumna gi keno gi license kan me male se mi se masing yam yame mi si chama gi mathak to orangani khulai pa ba sing je ma ga lak tan red carpet tha dana o toroka da masi je moi wafum kya phongdu podam uri adana khoina mas mind of the conflict se moi gi BJP gi elected sing gi manung da ponglan se amo oire lesmang sudum oena adum mayam na hainari suai de khujikti deputy CM de oire moi gi against ki wafum natana magi nu pa kana no hujik tong re then koina cycle gi kimyau gi magi nu keno si kana no magi nu pa je sumba mayam ama sigi tongner ko put question mayam sigi sidi naina da diversion issue ji issue un theu ki yabagi mong man bam ka ngasi jatrak pase yam nuai ta bam yawe dugi mathakta amuksu Manipur gi hujik thoiba ikoi gi irang sigi crisis sigi matang da koi commission of inquiry gi matam su thatru amuk amaga sangtu en har pasi aso question ama ngasi di praja sing koi da ngasi di polle aduna sum pot mayam sida maram war kan da koi ngasi di koi Manipur gi lady ba hostage sing dugi Maraibak si kari wege dun sing ngasi wawda pha gi ba mitai gi ba nadraga cookie gi oiba pot mayam ama thokna gi pot sida ayambana cookie gi pot ngasi somda Imphal mayonda nadraga lambi lamkhang da phawa matam da adum concern police station da sinaraga dum thadok poi ko ngasi thengnari adubu koina apikpa angang dagi hauraga da sengna ngasi di mama na kolaga tumjariba tronglawbi da angang macha apikpa ni yauna siba adagi atop macha jiri da hakebagi incidents nadraga icham chamba inkalaiba angang nupam cha ani na kolen gi lambi chatkiba da tawgiba thokdok wathok sumba mayam ama sigi singje sum yengurakanda hojikti Manipur sida irang si da sengna yam tina adum sagatlaga thamba pamba kangu mayam ama leiri si botsi leibani na ikoina government da ngasi wo haine ngasi ikoina cookie gi leiriba suspension of operations su si abrogate to buna madu chungani then any cookie tribe ikogi Indian Union da Manipur 1950 kind of 49 da merged to give matung hai tare up to 1956 pok da any haiba wahai chinsil laga persisted on leading matam da sin da give any cookie any lusai any nagai sin any haiba wahai je ya madu chanaba yaro do pone lo thoke pot se karam kana insert tawi madu gi pot insert toxin gi matung da 2003 toxin gi matung da di 2005 da aham boina Manipur state government ngasai insert toxiliba government gi matam gi CM du kalam maga haib tare government of India Ministry of Home ga Indian Army ko cookie kangu wari chana ba hore aro cookie gi lalo bune lari ba kangu sing do ngasi fa da karam ba Manipur gi jaga da kachin ko ya da Indian security forces kan to state forces ka khuthokna gi haiba gi record amta leite adon karam na wari chari bano aro hojik adugi wari cha badu kharga horo matung after 3 years 2008 ta
suspension of operation su sign to matam de tripartite agreement da government of Manipur union government gi ministry of home affairs ki aduga kuki la lo kangu gi huji ke no UP ki lady ba moi kumanga rom group si songna gi ba sign tongna gi ba pot si gi matung tarak pa de makhoi tongan ba decade amamam gi nataga decade makhai half decade ki oni ya la la ko mo ki lalung lanchang mayam du gi marak ta madu gi trap mayam du koi praja mayam thu buni adubu sidai sida koina 2023 gi me ahum dagi pokhai rak ta cheng pokhai gi ba pot se masigi trong law wi rom da ka pokhai gi ba pot sigi keno si koina khalru matam da hai tare masidi koi yamna changna plan toroga leirba pot ama khangogdana sadana pokhai gi bdana makhoni yalamba jalengam project manungi pot su maithi hobuni na hojik se maithi ba lakpai pot lakpada koi ta chengna hojik se makhoina su da leirba kangu sing se madugi pot to yarungani hana prajam yan ngasi lauri chingnari aro makhoi gi leirba digit game sing da chana ga da ground rule sing sanai chana den leiba mathak se ngasi machigi proof tor ba chana de hai ba je ngasi hostess sing gi Maraibak ana nei nei pot da hostess to na tamai pot sing je makhoi adum mai khut yaw da dinga moy adu ta ga di ngasi nan su group me ama ko ki gi leirba kangu sing da khulai ji kamaina koi Manipur da asuk chauna asuk yamna paira ga leirba no aduga ikoi gi armed forces special power act prevention of terrorism act leirba tongan ba act me ama natraga ngarang na handa mu valley yauna chanang ga ba whole Manipur chanang ga ba UAP AK section 4 ngasi di singi jaga sing da hostess sing ji karawai da thami karom da pugi ha ba je khangba ngamdraga di madu di achauba Indian security forces ki state force ki state government gi madu gi achauba maithi ba mane laweba aduna even government na ngasi di makhoi gi adugumba government du laina ba hingna ba honari ngai da hostess oina puraga lalobu sing na puri bra kana na puri lalobu na pubudi oi tabni thadok nare pot mayam ngasai koi yam ma bon thambi gi pot ta masi government gi kano amta nate credit pibum thokte masi manung da civil society organization ka leaders mayam am fauna raga thadok punai wafam mam la bani na madu gi potun asum oi betar ga di government ju lai boi kari da ka le gi ha question ngu lai adudi makhoi mayam sing se koina masi chap chana khitang ikai ba khangba na traga lengak sasan ichana ngamdre na kangba pot oi tar ga di masa na resignation tender toroganda machi praja miyam da koi lebak sigi thodang lobung ngamdre being as an elected ekoi gi perform togadaba lawgadaba isagi moral responsibility sing lobung ngamdrni na being as an elected ekoi sigi potse praja miyam gi koi chanda tokhoke oining mu original tobuna hena phawra en khali aduna sigi potsi mayam jina makhoi aina haijari maram ji kai gino haikanda ngasi makhoi gi kano ji amuk government ji amuk PR lairambadagi hingalan ki matung haiba tare masi hujik tha ahum henjala amane ko tha ahum henjala ko sida hujik makhoi gi cabinet se mi trying thole ge do expansion to bungam dan lari se makhoi masin gi manung da sudum yana da pot mayam ma lairamoi haninga leite nai tamjaningi ara napak ta na bai pot sum leibudun maram war kanda sasan director ka di ekoi ta seng na ga di sasan to bo ngamaktra ga di praja miyam da sain da to thoga ai khoina ta seng na ga di Indian constitution da thajaba thamaga constitution na pullaga as an being as an Indian ai India ki law ji chanara kanda Manipur merge to ki bo raga su madugi pot lai rabani na madugi constitutional provision constitutional kind of protection aduga fundamental rights me am sing do aikona praja sing da deliver to bungam dragadi that's our weakness so we have to resign ai bo che makoi makuk ngasi leite they only think of themselves that as an elected they are using muscle power money power political power everything maduga tang media power sin raga leiraga masigi praja miyang ki wa basin na theraga thamaga issue ama to ingai da issue mana divert to no hona bagi pot ama uba man base Manipur kanogi kogi sports university yam phai Manipur si India da sports aso phida ma kalmuk oi taragasu madugi potu kalle haiba taragasu madugi vice chancellor ma hapuk matam da ona tenaba pot ama hapsele haiba posina amu irang ama dom da thaidu oga achai hostess ki natragana cookie narco terrorist sing na natragana so called illegal immigrants sing na drug mafia cartels me ama na sponsor taroga ngasi irang to laga sai ahum he na ngasi tangdu leita dan le haliba pot me am sing se masigi pot chi diverse nama pinaba atopa mayama CSO sing aduga koi think tank mayama aduga leaders mayama aduga gi government gi against haibdi masigi lale chume na ngangjari ba lawriba mayam sing sigi pot sing si mamai lerga chatkhinaba pot amagak tawba manbra haiba pot amang sigi hostess sing Maraiba khanar matamda ai thamjaningi aduna ngasai gi nagagi nupi amakhakna thamge ba statement da makhoi tarak su hingamgani thajadre haiba pot se madu yongna
ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯁꯨ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯥꯎ ꯖꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯕꯗ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯂꯥꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯂꯣꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯆꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯠ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजा ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯀꯣ ꯖꯂꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯜꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ आयन की थबक मगम साना चट फिवम करीगुब एजेंडा लेरब्रा है कमाई येंदे ओजा माइबोनबुदी याम फजना हाय ओजा माइबोन कुकी थम्बिरमना या थम्बिरगे नागाजु चप माने नागा हाइब ताम जे कुकी हाइब ताम जे अनि जिनने मणिपुर इरांग थोलिदि 2001 द जून 19 अपराइजिंग ऑफ जून 19 काइद थोइनो एनएसएन आईएम की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विदाउट टेरिटोरियल लिमिट मोइगे नागा की लम तानवा होबदो मदुरे मतौ तमने कुकी ना इ वाखन ददिको अदन कुकी हाइब ताम दुगा नागा हाइब ताम दुगा पोचे अनि से लोइ कौथोकबा उजी ओजा माइबोन हाय माने को देन अदुदी एनएसएन आईएम की पोट एम की पोट अदगी कुकी की खुलाई पाबे पोट हाइ पोजु लेरमोय मसीदी अर्ली 19 सेंचुरी दा ब्रिटिश ने कैटेगराइजेशन नमक थम्मकांदा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज हाय तारे द टर्म नागा एंड कुकी सिनरकांदा करिगिनो हाय कांदा मसीगी जी हिल गी ट्राइब एरिया सिंग मसीगी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसस पर्पस की सिनरबद सिनरंबा पोट अमखक ने कोना समाई थेंगनेबको सी थेंगनबा मतमदा अखोइना तसेंगना हुजिक अखोइना थादौना अदगी पाइटेना अदगी हुजिक मान जो कनोना हुजिक अखोइ कुकी नतियन थोलै पोसे सिंस अर्ली 87 88 अदा देंबियो अदा देगी हौरगा थादौने अखोइ कुकी नतिय से क्लेम तवेबो सि 1993 दा कुकी 92 दा सॉरी 93 दा कुकी इन दा को इम्फाल मयोंदनी को बाउपुरादा फमखिबा मिफम अमखक्ता स्टेट गवर्नमेंट बिगिबा मागी लेटर अम रेफरेंस अमदा पाइटे माइट अदगी सिमते नुंगते गांगते लोइमक याविको सिगी मयाम थादौं दौं लो याव कान थादौना मसी कुकी नतियन तरको पोतदगी मदगी येनाबा चौबो मे एनी कुकी ट्राइब लोथोकदबने मसिना एडमिनिस्ट्रेटिव कनोदा यामना काइबा लाकने हाइबसे मतमद्रगी थादौना मकोइ थादौइन लेजगेने क्लेम तौबसे थादौगी मरक्ता ngसागी हाउकिप ngसाई एग्जांपल मी लो यावदब नते यारोंगनी सब ट्राइब अदुदु मयाम लेबा मरक्सिदा मधु खुलाई पाइबसदी अखोइ मैतै हरगा मैतै पुलप खुलाई पाइ हबि यारोइ मैतै खुलाई पाइबा लालो मयाम लै अरगी मैतै पांगंगी लैरी मतम मणिपुर याम किरम पप लेर म्यूजिक पप तागिदि मतम की दुम थोलकपने बसिदि मामरंदी कइनोदा अखोइगी इंडिया दा अखोइ 1949 दा मर्ज तौकिबो पोतुगी यानिंगदे अखोइदि तोंगाना निंग तंब लेबाक अमोइना निंगथौ पानबा हाइन हुम लेबाक तो ओइजगे हाइना ममा लेबाक की ने अखोइदि सिरसु यारे थवाइ कोपाक ता हबगता सेंग चटप मयाम अमा लैते हाबदि यारोइ लैदि मदुबु मुसुम मयाम सिंगसिगी मूवमेंट सी मसिगी पोतसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मतम सांगना खंग लाकपनिना अखोइ खुदिमक से ngасidi NSN IM ने कोइ मयाम चाहिँ बिसर तोंजरगा तंजरगा अखोइगी मणिपुर की लालौबु सिंजु लेरा मोय हानिंगा लेते अरुगा मखोइगी मनाक संजमम लेरमे देन कुकी सिंगसु मैतै की लालौबु सिंग चमिनब मयाम मा हाना लेरमगनी मोय खुन लेरमगनी हुजि मदुगी पोट मयाम से तमना खाइदोरप यानब कक्थोरप यानब चंब यादनब पोट मयाम मा लालोंगदुदी मोयगी कनोगी गवर्नमेंट की होम की हाइब तारे प्लान पॉलिसी सिंग मनुंग द यावबुन सि योरपनेना खले अदवाइदनि स्वाइदा खोना प्रॉक्सी एजेंट प्रॉक्सी वार ना हाइनेट बटाम सिनने लवे अदना अखोइना कुकी की सब चाबा पोट अमखक्ता अखोइना तसेंग हुजि अखोइना हाइनरिबा पोतुदा कुकी की दा अखोइना नंबर 1 दा मखोइ ख्वाइदगी चावबा ट्राइब सि कनानो मोयगी ओइबा कनो हाइकांदा मखोइ कम्युनिटी मनुंग दागा थादौनु वान दा ले
thadau leire ma leire paite wifi jau gangte simte heba sigi potse sina khwaidagi main oina British ki matamda thamam potu si lerame sigi mathangdagi other recognized sub tribe and group tholko matamda di yam bamu mase animak mix option ba naga da su adum konsan ba kokiti konsan ba yaudam na de koi thengna ba se koina sigi marakte kanano kaino koina hayu daga se I mol baite bite so hai chiru so the guite kom lamkang lusai or lusai adagi kaino maring mate monsang moyon purum rate sukte analsi koi sigi kaino manung dum yawe additional recognized tribe ta amuk chongloi dongel hansing haukip khongsai kip gen tauthang haukip sigi potse si amuk ngasai kuki gi manung da magi additional recognized sub clan or sub group natraga ngasai gi sub tribe ki potu da dum loinama group to yaurga thamam me sigi pot thamai matakta ngasai gi samana na haib tare ekona sum kaino to matam da ekoi gi naga gi pota amuk yong rongmai tangkhul paumai mau maram jenmai lengmai ngasai tamilong gi zata jalengong leiba pot tamilong gi zai tama maring anal si dum yauri bako arag sigi anal se nakalen mutum haijallaga somda kaino dum yawe na kaino dum thengna ba yawe koina ko aro other recognized tribe ta huziki naga gi manung dum include to ele mako ki natabani haibada sagi aimol chiru sothe inpui kharam khoibu koirao ade koireng kom lamkang monsang moyon thangal tarau je sigi tongan leijaba macha ne haraga dum include toroga lei haiba posi yaweba aduna ngasai umbrella se ngasai cookie haiba umbrella naga haiba umbrella se tukna rakode ne farak tana ise sisi kai no da for a better political bargaining power am gaksin ba yana ba magi pandam yonu ona ko tupsal lakone michang changa komjan rakba maram war kanda ngasai sub clan sub tribe me amje moi jaga da yo na ba chingchala yosan rakko poto yo pyaroi harakone group am Sisi koina ngasai ozagi to ina kaksa bente ngasai thadong ne ai tholok ma hokip urambe ai natraga ma ene paiti urambe wa oijon ai kuki nate ai thadong ne na tholok matam british thama poto ohen bio haibne buji koina pami pona mase koi khangdana ngang nate adu yam personal oiba pot ngangna bagi pot wafum nate buji koina koi ge michael lamjang se ma thadong ne tholoi se ma ge asem kano de hokip ni keno adu tolai idra ma huji hokip ni nang thadong nate haru ya thadong websia hokip adune nate ai oza ina hajoi se thadong yaudi habiya deba oza hokip yaudina thadong yaudta no oza gi do ona de namun chakadra ai gi interpretation go oza ga kitang khena ba leigani maram di kaino akanda oijesno ba adu ne ngai ai maitai ne haraga su maitai da khulai pai ba lalo bole rangani haise thadong du sule rangani hokip du sule rangani but mokoi ki clan sub clan masam dum leijaraga tholok padu da ai yaw dena tholok potu ma hana changi aruga government of india gi ngasai proxy war ni nadaga si kaino ne nei khone uji hainari report mayam singse sigi potu mayam hainari report nu sisi una linga ponte badana ngasai oza ngasai khoina leibiri report mayam naga ne le report mayam oza kana yaw exam ta habiyo naga ru khulai pai da bra ba du di mayam do loi pai yaw re innocent yaw da bra tangkhul mar ta yaw ngani siru yaw ngani ai mo any pot naga gi da singi ba pot ngasai khoina haijagri ba tangkhul paumai mau maram jemai lengmai rongmai maring leiba mayam siru innocent yaw da man yaw ngani adri loina mak tu innocent na count to khulai pai ne di yaroi aina haijaring na cookie du du samane adugi potre koina cookie gi naga ge na ade me thad thoi se me tai ga cookie thoi se no oza thadong yarong gani haris de na oza adu loi le rong gani adu yawi ba thadong do oijes no yawi ba oijes no but ikona haibe de thadong gi potre confusion de oza na haibe na oza na haibe na ai pota ai kana haibe oza ngasai oza na haibe potu da ikona hai ka ngasai thadong yawi de haina de ba oza na manipur da ngangi ba pot me am sab bap ta da ngang na do sigi potu da yawi ba community me am jo loina lalo yawi yarong gani haijab ne haidi oza gi kano da oza uji ikona just se kaino kangu si kapui kangu si nagane ta hai ba khara me koi kapui ne har kana ba na da koi gi sigi pot lainari pot da di kapui di ene senam te yaude moi nagana te hai ba ngam amta oza boto birong ne di jairong do ma do di yaro ya ado di nga sai mai tai gi pot ta natraga kuki gi pot pusan bel ko no aham ba gi posi so manipur da attack to ne na hai bi se hai manipur apun ma da leriba community kudima 34 recognized tribe including recognized to the pot ka 39 le 40 me le tribe kudima ta ngasai khulai pai ba khupu khara mana tawbuni aduna bu swai the any cookie tribe then koina sugi abrogate to view any cookie tribe lok tho mase demand to ma han ma thau tai hojik adudi koina armed forces special power 1958 ki marumda manipur da mi listing amaga samnga ga kun yankhai ga mapan nifu mapan hat ki pot dugi hojik bokta prosecution sanction pang dan leiba pot me am leiba do ngase sing jaga adu yong nai khai ba leitre ba then ngarang han gi UAP ki section 4 gi matungina
head constable amdagi hawraga matak tongbo kodimakna loinamak nei khaibe aba pot leibodo adugi pot mayam singdo hujik chigi hostess singi Maraibak chine na matam dadi government gi pot directives state ki obe state ki subject state na lobung amdre home minister masana over 30 peoples of Kuki Naga communities held hostels by various groups si kanano identify to the home minister na high kanzu adudi sina to sin to ni kai gi high gam dadi intelligence thoinki fail welibra government gi function kar gi to dribno then adwai da Kuki oigera Naga oigera Maiti Pangal ogera Nepali ogera leriba tribe clan khudimaki leriba pot khudimak to identify taro puthopi wa haibne koina haina madugi pot de koina khangin tra khangde te olai nga sai da koina ngangai pot mayam jira nga sai gi pot da aina tholaga di aina Kuki ngangani na aina tholaga ai Maiti mang aina tholaga Maiti pangangani aina tholaga di kabui ngangani chatlaga di community politics toroga di yaroi haining ne haijining ina government na madugi to khudimak to issue thoi wa issue che ke to jage sigi topic se no mo fazana pujara ke hojiki nga sigi thamjari ba topic si da dum carry on to biu hadi koi hojiki topic tu yam chaw ba nga sine ne bu loi bu nai roi da ba dum ka yam pining matang dum lakani aduna jage dum makha ta bi are na traga hojiki da aduna ne sigi pot mayam je leibi no maram mor kan da hai tare ai khoi gi leriba tribe recognition piba census ki population gi ngasai gi nungai na administrative purpose ki bridges toromba colonial area matam du gi bridges area matam gi toromba ariba chanaba yadraba outdated oraba mayam singdo madu gi potu gi samdok chen bns adu du na on thok kan da yaroi ba why daga sinner gi leriba law mayam sing se ai gi lawmakers mayam ma legislators mayam sing se aduga even mp ogera mls ogera leriba mayam sing makhoi gi lobum thop thodang makhoi constitution piriba makhoi powers function duties responsibilities singdo lawruba matam duda ekhoi sumba hostess se amov havda kadai no harakanda over 38 peoples from Kukis and Naga communities held hostels by various group and home minister harakos de haining de having the kona mi amani haide thiba wai haibi aiba asuk yamba mi se thamaga ngasi krai thongge haiba potudi makoina lokthop ngamdrasu sigi jaga da leire akhoi hujik cordon search operation tawna sem chari makhoi gi sing rescue tawna haiba pot wapam du taningi civil society organization na tawruga lokthopani kunja sing ngasi trami thadropa lemuri ba taruk natraga tramari dudi akhoi madu khangde madu chirambe changambe ai government na madu gi potsu piba ngamdraga ona taina the sports university ntraga bc haprom da ngasa gi la e potu dan di hostess ke marai buk se kon kari haido no haibni da then government na chapchaba makhoi gi phire mama low budu ne ba pami se ko gi civil society organization individual stakeholder myang lobum to ko mo gi phire ware na traga mo ko gi thamoi de ba wafam myam ma thamaga cha ina first round da haib ne ba ko ko mi gi force ki adu gi ada gi myam mo gi phire ba statement myam sing do government na madu gi response mat people ngam dri se kari gi no then pakhum khum ngam dri do kai gi no hai kan da mo ko gi administrative purpose mo ko to gudur ba state ki subject union ki subject state ki lease concurrent lease adu lei myam do loina collapse to re masi ki potadi ga sai pr do leitre ha ga de cabinet ka do expansion to bro to mayam gi praja gi aning mapa mai to ga ba home minister ki citizenship ki finance to bum to do ra ga di security arrangement do ning thina to ga di hostess su yam to bu se masum main thamak bus di ekoi gi india gi history da manipur gi history su over 38 people guys de aham borong ne khale ba masi thoning di ha je ne ha nga hostess ki marai ba sing haina khanar ku matam di masidi tam sungam dro pom lai sidege na sathi ba pot me ama tholo ya khani ngai leite thok tane mi to government gi chap chaba lobhum thokba responsibility do mokhoi lobiu ngamdra na moral ground da loin government lai tan uthara ga manipur ji amuk tang wa za amuk to waraga tha manga wagera chahi wagera tha chahi ani wagera waraga madugi pot anu mayon ama chong gi na farani haibani dai thamjani yes yam noi se khoi ani shubu round ha ta aroi bodi lai film sida khoi Nagam sung Kuki gi makhutta chalaga leikraba civilian sing si phajin dana hoji pho lady hariba civilian sing si mathang da aroi bona tentana comment haibini akoi ta sengna haraga de koi gi lalo boina leiba kangu sing hai tare ko lalo bona kulai paraga government ga yanaraga ceasefire bu haigera su bu haigera peace bu haigera leiba mayam sing se masi ground rule ama makoi inaram ga neba ko inariba ground rule thugari ba kangu sing se masi properly ma the work watem ba to mathau tai as per law of the land chanariba makoi chanaga do potuga aduga akoina hauji ki sum hostels pha ba khotpa marai ba khotpa adagi irang hoglu makha ta ba ta tawna bi damta di ahamba da narco terrorist sing je puluk loisalu suda sai order thokera ma tawkera drug mafia cartel mayam je ko su abrogate tawba aduga makoi ground rule policy phajana function tawlm ba ko adagi ahum su da any cookie tribe se est list gi remove tokpa aduga even koi chap chaba law frame taro koi judge koi gi chanaga do ba chana kanun mayam sing se constitution na dum provide to ni lawmaker mayam law sem bi ai masi ni semaga manipur gi chana ba ya ba community kudi mak tam da sok ta ba haidare sorry excuse me
masigi pot mayam je chanaba yagado pot ama chap chana semma mathau tai aduga ikoina tasengna hujik se ayambadi ikoi manipur gi issues di drug mafia cartel mayam sing jana hai tariko swaida drug purame foreign tourism diko paisa kara pire illaga ponwa nga ta oigene na khalle ko any community hojes mai te gra meti pangra manipur gi indigenous tribal sing oigera oigene khalle kraba to bukra di yorom be ayambana paisa buthok ngam damna oigene bako sidai is the aina number 1 haibadi ngasi ikoi kanona rogi Mogi Ken Rao Memorial Lecture the Kogi Amit Shana P statement and Yawebako. A concrete roadmap for the Kanongasagi the druggy Mutanaba with all shareholder minister on board the Canada for a complete drug free ecosystem by 2047 Haina. Amaka to Ebako. Sigipo say India will whip out narcos be drug free by 2047 times of India the Pivaniko research and analysis in Nasagi Rogi can order the co. Siki port Pirapotagadi, Manipur Gito Huzik, Rang Handaki Suming Bi without Zelanco. Equina Nasiam Atin Andakita, Zikimanum Haitare, me Manum the Yang Bioba. She is the Queen and Han, Equigi Canoda, Borello Ama, Equigi NL07C 5762 Maritu Sweep, AS04E34 the Far is a brown sugar, say 7526 Nico 1.140 kg of 5. See Fare. Mathaktamu 95 adugi tarik nini khanabada sida is the Cookie Women Union gi General Secretary sigi drug kona magi nupa kona na Manipur Police na phai se 952026 tong fare sigi mathakdamu nahan Assam da Assam Police na tharo statement namada tasengna AS06 AC 7555 sida ngasagi 21 crore 36 lakh ki ngasagi heroin brown sugar si magi 2 kg 561 gram amaga 8 kg of opium phai Sirista Amit Shana people and the my country me ang pulba potter rogi pot the people pot morgasu decade ani hen what 21 years never 2047 is day decade ani nga di Manipuri pundara ne taliba pot me ang si se ozamoi bung ko ke launari bejala oza itawjlan ko tawno pot se khoi gi ithau na tabdi ko na ngasi nainaraga sounding ba pian da mem puthoga government gi nakko ngong no launna bane sidai ko enemy na te ko sigi tholi ba mayam si kai no ha kana ai wakal ni it's my opinion, it's my observation. Hojiti kogi drug mafia cartel mayam, makoy sponsor taro karko mayam, any ko ki tribe te tholok mayam, soon sponsor taro ko pot mayam, sigi posina double engine government gisu masak thiba government gi ko. Then kogi praja mayam ga mute kasu apaba mari thambangam daba, sigi manungda even home minister ne lai rakana magi power and function se unified command gi pot su lobungam dravni na cabinet expansion ngam dravni na thaba ma tawbungam dan lai mali magi system da home minister na order piraga khutak to military crackdown to godamni jaga da high then 38 people paragalai hadi panelists itaw jalan ai ozama khoi mayam ga home minister ka kem kana belaitre media da ka tang thabak tawre administrative failure oire constitutional safeguard protection ko leitre ana hostage se imphal mayon da gi ngasi ozama bunu sai piece oire hai se ai ko je sai da muruk mapang saraga la ko mino fara pura dum chakraga loishalam bada sigi poti government am lady security lady haina ai koi karimta masigi protection safeguard leiroi haina ai khalli maramaduna drug free oibagi ngasai rogi potamana lautho ido India pumbagi oiba potama oiramba yai but epicenter se kogi golden triangle na haina Laos Thailand Myanmar lady pot se sigi pot se crystal triangle som da leire ko sigi marakte kogi epicenter di magi transit point di Manipur gi loinamak jaga dagi oiram haibasti phari pot myam se Manipur atane pot myam se Assam da phagera Nagaland phagera Mizoram phagera aduna sigi pot border seal to biba adagi just NRC gi update to biba census ki kano to biba koina launri pot myam sing se individual civil society organization myam oragasu majugi pami pot myam je masi hana Manipur da ngasi prime minister na home minister chap chap statement na Manipur gi thopung ngam driba kari gino na lahaiba pot se koina hangaga sum leiba sum khum da badi nungdi sing chai ga pangkhak oi aduna hostess myam gi pot di nungdi sing jaraga mi mayam ama siraba mayam ama mangaba pot se da moigi hujigi tramari dugi taruk tugi Maraibak tudi koinu ji haibung ngamde nakana mada amal loishale ama hanare haragadi madune escalate torko do pot di madudi aina predict tobung ngamoy na ismai tamjaki